براستي ام ايرو يعني جهك يعني نيزي صالك يا مدفر دامان شقا ايش هبو شقا غمجيني هبو اما رغم يجي يعني افضل بوما جلكي تشكبو دركا كوما ما يعني جيانتي ده هات تشكن هاجر ام بحثا شر فربكن يعني نشر ام بجمتا دقيقة بلكي بهزاري مرميات هذا تقاندن 24 ساعة شربو شر دفرد هاتا كرن ده هر باجارێکی de destanê li hengane hatine nivîsandin û cihê xwe di nav rûpelên dîrokê de girtine. Bêguman destan ango efsaneyê ku tê gotin di rêya çîrok û çîvanokan de ji nifşekî derbasî nifşekî din dibe. Yek ji wan gundan jî gundê Cezayê ye ku li aliyê rojhilatê bajarê Qamişlo li ser sînorê Sûriya Iraq dikeve. Gundekî ku ji aliyê stratejîk ve xwedî girîngî ye. Aliyê wê ya Rojava bajarokê Tilhemis û Hole, aliyê Bakur bajarokê Tilaxa û Tirpespiyê ye, li rojhilatê Cezayê jî bajarokê Tilkoçer e. Ne gundek bu wekî navçeyekî bû, ne bajarekî ku ew qasî em bêjin mezin jî bû ku ew qasî em bêjin girîngî çete Cebhet Nusra El-Qaîda dan wê navçeyê. ji ber ku cihekî wê stratejî bî di navbera em bêjin xetê sînor de xetên ku taybet navbera Başûrê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê de bû. Lewma em bêjin girîngiya xwe taybet dan bajarê Cezayê. Wekî cihên stratejî xwestin ku hetanî plânê wan de hebû bigihên endî werê. Yani her xwestin ku ji ber ku cihên rastî jî stratejî di wî bajarî de hebû hem di aliyên avê de hem di aliyên petrolê de dixwestin ku wê Cezayê bikin navenda xwe ya esasî xwe tê de bihêz bikin xwe xurt bikin da ku em bêjin derfet çê be wê firsetê bibîne ku dest deynin ser bajarê din jî. براستي پشتی ما تلکوچر گرت خطا تلکوچر هاتا گرتن مجبورم خطا که پاراسنه وری چه کرن جبر چما جزاولو مهمه گرینگیا جزا هبو جبر جزا گریدای منطقه سابو يعني جزا هم تلبسبي بي گریدای بو خطا تلکوچر بي گریدای بو خطا ما عراق شنغال بي گریدای بو وكي دي خطا تلحميس وقامش بي گریدای بو وذاتا جبو بانقويا قل جبو يريشي كود هاتا سر البركو قل زحماتية بمنطقة الديت يعني قل ها أصطاكي إذا جو يعني قل بخاقو بسا يعني أم قرقة ورن رزقار كرنج يعني بر تعاملا كوبوار هاتا كرن كشتنا هاتا كرن جني وايد هاتا برن يعني هرتش جمام شب كربانا جوارا نشرعياتنا قانون بيشاوا نبو جبر فيها كي ملات جها درجة كي إذا جو أم نما تحملتك رغم إن مكونة مثلا مكونة ما عربي جي أما جها درجة كي جو بحس جوارا د
Di sala 2012 de piştî ku yekîneyên leşkerî yên artêşa Sûriyê ji wir vekişiyan Cephet al-Nusra û Ehrar Şam gundê Cezayê girtin. Li ser sînorên bajarokên weke Tilkoçer û Tirpespiyê, Heya ku dikehêja bajarokên Dêrek û Serê Kaniyê kiryarên neexlaqî li ser gelan pêk dianîn û di heman demê de ji bo komkujiyan pêk bînin, Tilhemîs û Cezayê ji xwe re kiribûn navend. Van kiryarên xirab û neexlaqî hêşt ku gelên herêmê dengê xwe bigihîne yepek û yepejê. Rûxmê ku bajarê Kobanî xetên Tilkoçer di nav şerekê kiran de bûn, yepejê û yepekê gelê xwe bi tenê nehîştin û di hawara gelê Cezayê de çûn. Di heman demê de bi piştgiriya eşîr û qebîleyên herêmê û hêza Sanadîd di 15 Sibata 2014 de dest bi hemlaya rizgarkirina Cezayê kirin. ور بانگوازی ملت و بانگا ملت جبو قوتی می عسکری جبر کو خساریا خودیتن یعنی آزادی خو ملی ثقافت خو چاندا خو پینگاوا ما یکمی جی اوجی بو بانگوازی می ملتی می لوی دری بو ده چلی ده بو دما شری جزادن نیزی 20 روزا بر خدا حتی او خطا جزا ملی حیا خطا شنگالی جهاتا گرتن سینور شنگال یعنی الوی داره مخاف جه بکرم موازی کردن آرامه و دشمن ده نیزی 700 متری هبون. پشتی متل کوچر سان پشتی متل کوچر رزگار کر هم ملات دیت یه پکیج بو اچیا بر وی سروی اساسی نکو تنم بجن جزا گشتی منطقه بانی یه پکی کر ورن ما رزگار بکن وی منطقه پاکش کن برام کار می جان بکن فردا برکو مگوجی یعنی بری کسی که نکار بجیان بکید وادا انتقادا دم دسته وادا دم افضل گرتين افضل جیان وادا دا نمابو اشخوا نتني ام بيجن يعني حمو هذه الدنيا حمو يكون سر ناوي اسلامي هاتن خواستن بناوي اسلامي قالك تشتينكو جمرو واهي قبولناكن اني سري شروان القصدي لبالي تجاري اموي خاتش خورا اساس ناقرين يما هرتم مجارين اخلاقي البيجبو انساني بيجبو حطاني كو دوي شريده طيبات مثلا بشكل ام بيجن مجود جي جوندين سويديا عربه دا سبيكر نيزي جوندين كو ام بيجن جهه نفط لي جهه غاز لي جوي داري دا سبيكر حطاني كو ام جهشتن ام بيجن جوندي فلسطين بو بقارا بو دوا جوندا دا يعني برخدانيين برمازن هاتن مشاندن دوا جوندا دا جي طابورين ما هبون طابورين ما يپگي هبو دنابره حوالي نيپجي دناب دا جهه خوغرتن وهم يعني قالك هزين دن وكي ام بيجن هزين ماين جوهري بشتا شروانين خوبو هم دملي ام بيجن يعني بشكل كيكو ج دوسي ايالتا بيك هاتن هندري باراسناوي دا حطاني كو ام بيجن او باجار هات رزگار كرن جالي كي ام بيجن قواتين ماين گرگي لگي هاتن جالي دتر و ام بيجن قواتين ماين تربسبي هاتن هر ملي ديده قواتين ديركي هاتن حطاني كو كاري في ريشا كو خواستن جارا كمين سر روجاواي كردستان ريشا كي ولي چه ببه لي هاتش كاندن لسر هر دیوارێکی وی dibistana ku di her odayekê wê de şerê giran dewam dikir û ji ber serkeftina parêzvanan navê berxwedaniyê lê hat kirin. Ev nav ji ber vîna wan parêzvanan a bi apûgeriya ji pola dihat meşandin, ji lewra di her quncika vê dibistanê de bîranîn û xeyalên şehîdan mayînde bûye. Weke destanek a herdemî di nav gelê herêmê yên şahîdî ji wan kiriyan re kirin de tê vegorîn. Di her dema vegotinê de guhdarvan pêra diherike û diçe nav hemû quncikên dibistanê. Ev dibistana ku hevaltiya xurt û baweriya mezin tê de hat şankirin, kêliya berxwedan ji dîrokê re hiştiye. دەستپێکی دەما شەڕ قەومی تەدید مەگۆجی قوواتی مەلڤر کێم بوو فرصەت دیتن ئێریش کردن مەگوت خەتا پێشیرە نەکاری بوون ئێریش بکەن ji ber tabûr quwet pêşî hebû
چکرن ملی پشتی در باسپون ملی گنده بگاره وارا دوره ایریش کردن برای ایریش کردن دست به که مدرسه گرتن یا امجی وقت تابورا کوچرات امجی پیشی بون اولا بریار داما گو وجوار مدحله کنج بر قوت ور کیما ام داما هم هاتین ایواری مات نور براستی قرارگه هم مشفى بو هم جهه شر بو هم جهه قوردینه بو هم هرتشت بو تل درجة ميزان وي هوال وي بريدار بونا هوال تداويات كن تل درجة ميزان وهناك هوال الشهيد ورن تل درجة ميزان وي جهه راج هاندل ورا يعني ابقوا قرارجه بو هرتشت دمان بحث الشرط كان ناكو بيجن دور بو شرط مالي ده بو يعني شرط در دوري بو يعني اف پنجره باني کسی که نوری بو خودیزی کشی که جبر همه مرمی تیره چون دهات در هری بلند فرده اف بو وکی دی مانا همو پنجره بون يعني حواله که نکاری بو راست ولی مال دا دیوا خودریش که یا زکی بکوی مال دا مگول جی افدر هاو که نقطه همو جه بریندار بون يعني ما بریندار خواه متخصنا فرده جبر چه جبر بر شباکه وانا کسک نکاری بو بر مرمی تیره دهاتن يعني تدبر سکنی با تب مرمي خاربا مجبور بتخنمس كي بمشينا يعني اف شباكه حتى جانا جي ما تذكر مساج دانا بروا مخوليد دانا بروا جبركو انه مرمي تيرا نون ام دما بحثت كم مرمي شاد هاتنا دا قرتن براسي او حواله ما بريندار خواري قالك جي حواله ما بريندار تذكرن بر نكاربو شربكن اما جبركو ام نقطه تسليم لكن حوالنا كيفن وحواله بريندار مرمي دا قرتن حواله ما لوجستیک مرمی دا گرتن دفرد راستی بیجم تا يعني چقا خواستن انه بس اب نقطه يا هري رئيسي بكافي جبر ما جو اب نقطه جبو شتا هرتشت بو اما رقم ويجي ما بنقطة تيجي تسليم لك أم بيجي بلقي ده حوالة أحد برا شون في دارنا ولو يجي بريندار تبو يعني حوالة زاني بوي بريندار جيبن أما جبو مرمية ببنا جور حوالة ببنو بينن أرزاق عتشكي ببنا ور دوا پنجرة را أو حوالة بريندار تبون أما رغم يجي ناس سكني فراغي هاتي فكرن يعني هل يك جوانا بيراني نكاش بر حموم بدستي خو فكرن يعني حموم بسيخي سلاح فراغي فكرن يعني افضل جبركو دجمن افضل حمو قرتبو شتا افضل حمو هاتبو قرتن هم بيجن هر طلاقي جوانا بهزار مرمية تيرا چونا او جنجكي بهبو نافيو عدلي عفريني بو ام فيدي كيلاكا هافون ام الفيدي كيلاكا هافون يعني بشتي من مخزنك مرمي عفيت تدي الفيدي جامي هبو الجامية مرمي تافتن سوقاسشيكي وال وربو از بشتي بر فراغي رابوم او هفالهات قوكا ازي بابيشم يعني دما فيدي فيشك عفيتين مرميش سري خو خانه هفال راسي پر هفاله كي هجابو جنجكي بعمر بچوچك اما يعني تمي نطرسا تشتكي نطرسا جارك تشتكنا بين مدى تشكرن بومباش خواري طافتنا باني او بومبا يعني تنزل بومبل كيدي كافي تاخو طافتا مليدي يعني جارك بين بيراني كي ازو هفاله كي يقولوا امرون شتيبون هالو بومبا افتن هالو طنشتا مدكات يعني ملي ميزان ويلي ميزان ملي ميزان ويلي ميزان تاليكي او بومبا نتقي ابيا دبابيا دبابل ودرهني دا رغم هبال سرجيبون يعني امبيجن دوشكا ها دوشكا داني بنا فيدي اوجي جم جاميه بو هما
خواستن بس اما في نقطة وك قرارجه بدنا عرضي ما قوش ما شما حمو فكرنا فراغي يبر هيوير دوري ما ببون شتا ما حمو كن يكربوش بر هر بليرة ببون شتا جاركي بانزير ريكرن وجاركي تريكس ريكرن يعني قهاوي أستيج بركو إنه تريكس جبر دن قاوي صوتاوي شكرن تجمعين كربون تحفدان على أساس بين القرارجه ويجي تدا بفجرين أما هفارة ديت يعني دما أو تفجير شد بو جزاء دي شود هات آب مستودع دست بيكت شتاكتنا في آب مستودع دا يعني أفدر قرتن كرنا وكن نقطك رئيسي شخورا حتى بانزير خوشي أو ناجي يعني بسلاح خوي جراج يعني بنفردا جبر فيك إن هم جهم مرمية بينا حمو أبيه هوالانا يكو منا يكو مليت خست يكو ملي مدرسة تابورة كملي بوم ذات المدرسة جي خويات كم زي جهب مرمية وأنا يعني حتى أنا بلكي بينا كرناجي أما هي خوياينا جه طلاقية مدرسة أقدر جيب يسفنجي هوالانا يكو هوالا وك ساطرك برهبو نيزيك بو جوي داري مال جانا سزما هوال هاتن ليت خستن ما جو شتا خو بردا بجيه كربون يعني بيجم او هوال ما هبوني ماي هاونا شهيد سيدو شهيد هفراس راسي اونا يعني غابوي درجه انه هاونا خود تيجا نتخربطي شو شرط بردا هتا كرن جبر خدانيت في مدرسه هتا كرن افجي جهه كيمياء حواله بو يتهبوره كمد بردا دما يعني بيجن شقا شتات خواست نوفيدا دي بيجريج بر جهوي بلند جهوي استراتيجي رغم يجي حواله برندان بلكي نيزي ده حواله بردا بريندار جيبون جاركي بينجو هفته لدان كيلا كيلدان اما رغم يجي حواله لفجي نبردا ولو مسافتها هري كنا بقى موت شتادا جي يعني صد متر بو أبرا مدرسة مستودعة بيجن شتات مستودعة ده ما مدرسة ده بو يعني ولو قارش هاف أما ولو ولا مدرسة برندا چنجارا بردا وك قنالة كي هبو وك آوي بو تقريبا شغله 5 متر چنجاتي راحتين تخواستن مدرسة بگرن ويجي دسته أولا درخن أما أولا أفجي برندا پشتی دمککن چتاین داعشی ایریش برن سرگل شنگالی و تخریبات مزن کرن. جبری خانتا پدکی شنگال به کنکوژین مزن را روبرو هاتن. دمکو اف کنکوژی پیک دهات لجزع برخوادانی بردوام دکرجی. پشتی کو یکینه این پارستنا گل و یکینه این پارستنا جن به وی کنکوژی بهیستن به همو حس و باوریا خواه جبو خلاص کرنا گلین ازیدی ایریش لسر جزع شکاندن و اف سینو در باس گیرن و ده هوارا گلی شنگاله ده چون. دویدی ده ام بیشن رولکی یا کو شروانین یا پگی دو قرودورا جزعه ده طایبه ام بیشن خطا گنده زوره یا سامریه ده ایریشا کود سر شنگاله چی بی دویدی ده ام بیشن رولکی پر مازن جالیه شروانی یا پگی یا پجی و دستک داینه کی به هم پا هات داین و اف خواستگا محمیچ کا بو کی ام بیشن شروانی کو جه خو پینگا و رزگار کرنا ام بیشن نافچات الحمیسه ده گرتی عینی دمه ده مخواست کو ام گلی خوی وی داری براستی جی وقتا کو قوریدور هات فکرن ایشا گلی شنگالی يعني بزاروكي و ببيري و بكالي و يعني حطاني كو هاتن رزقار كرن دويدي ده براسي دستك داينا شروانين يباقي ويباجي ورولكي واي برگرينگ دويدي ده هبو جداوی سبات 2014 حتی دستپیک سال 2015 هر روز ایریشین داعشی لسر جزعان دوام دکر.
جبو کو چهتا دردورا گوند کنترول بکه و جهن استراتژیک این وکه ناوندا گنم دبستانا گوند و درین گوند گرتن. لی بریارا شروان یپگ و یپجی دیار بو کو به همو هیزا خواه جزعا چهتا این هوف بپاريزن. دما کو پاريزوان این ولات لکوبانی دستان این هری بلند این لحنگی دنویسان لجزعا جی به همان فکر هیز و باوری شرد کرن و برخوادانی د اصلا لطکه ده دمشاندن. تشتكو هات جيان كرن لسر عرضه ابو يعني خواستن کو في اراده تنبكن هم آليه کی دست خدای سر روجاوای کردستان آليه دیترجی جبرکو جزعاد نمبرا ام بيجي شنغالي و روجاوای کردستان دبو خواست کو حاکمیت خال سر هر دو باجرا بدن چکرن لی هلبت ما چقاسی شهیجی دینا دانینجی ام تجاری نپوجمانن جبرگو ما هر بوستا کی آخامه بهايه يعني جمع جرانه دویدی ده اصرار ما یاسر کفتنی ده زیاده تر بکو ام چا بکاربن به هدف و آرمانجا شهیدین می کو هاتی شهید خستن ام بکاربن ده همو باجاری خوده نه تنی ام بیشن روجاوای کردستان ده لشنگالیجی به وی شکلی بدن مشاندن. نفس سیستم که رژیم ده نفس سیستم که یعنی بیشن هر تشته بیس مدورده جان کری یعنی پشتی تشته ما دما یا پکی هات آوا کرد ما تشتک چاپ خودید راستی یعنی ام شمرا او تش خونک بو يعني خونك بوش مرا ام ببنى عسكري خواه ام نبنى عسكري رجيمي بنى نظامي بدولته ام يبنى كسكي ام ببنى يخو بخو خواه ام راجنا سلاحي خواه ام بخو ارضي خواه بباريزن يعني بيجم جرك هر كسك ويتشتي في منطقي بفكري ام جبو خو جيان بكن ام جبو خو شر بكن ام نجبو كسكي تر شر بكن. گوندی جزعا دسوی یکی طبقه 2015 ده جه آلیه یپگی و یپجی و هات رزگار کرن. پشتی رزگار کرنی و جاری جی بنگه جیانا به هفره یا به براتیا گلان و خادی لکرمت خود درکتن هات دانین. به وی خبات خود یا پشتی رزگار کرنی بو میناک و اثبات کرد که اف گوندی بچوک قارب و حمو پیکاته و نتوین هریمی لهمبری دجواری و ایریشن چطاین لحف بجیوینن و خادی لحریم خود در بکوین.